Simaklah secara mendalam kata dan kalimat yang ada dalam riwayat ini, karena banyak kalimat yang mengandung arti mendalam atau secara hakiki yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah untuk sampai kepada pengenalan ma'rifat, supaya Anda bisa selamat dunia akhirat insyaallah. Dan kalau Anda tidak mampu mengkajinya, silakan bertanya kepada orang yang dianggap mampu menjelaskannya, karena ini sangat penting bagi kita semua. Mau atau tidak mau, terserah Anda. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadaratin Nabi Khidir alaihi salam syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى روح شيخ عبد القادر جيلاني وشيخ أبو حسن الشاشيلي وشيخ يوسف تاج خلوتي قدس الله سره شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sikam mapamuji hari Allah Ta'ala ikara inna sikam ma'alanga. Nani padong kodri surat ruwaya natuan tasalama kasiagaan. Napatalau kangari magkatuan lawai tasayyu subuta jahalawati akaddasallahu sirruhu. Bicaranna tu salama karigo ya iyan nama ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribo koang naanggapan langireki pau-pauan natuan tasalama kasiagan tau ambacayai masarro tapan naatin naman nasani pamoporangi dosa nari Allah Ta'ala landri barakan natuan takam matongi surat nikatere na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya iyan namo tauni adriatin natam patapakilem ban niharangam mirian ta'ala ni singarian rupan nari allo kiamaka. Oh ikatte sikam mata wam bacayai anne riwayat natuan tabarang kamai apanani appan ulun natuan tarilino siagan ri akhirat lan ri baraka natuan tasalama kasih Yusufu.
Oh si kama ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam te lalo kitam patappakian riwayat na tuanta na iya si tojen na patampulo bangi pinagkunle asulukan pantaram bala ya iyan namo ambacay na lang are kay ini bacaan tamattom misingara na tuwan tanaka na Rasulullahi pasabagkam maulana kasabandi asiagang hormat kalabiran na maulana kalawati arimang kasara na iyali matata na hormat kalabiran na uru-uru na tuwan taseh Yusufu tajak makaruana nakasabandiyah maka tanlu nakalawatiyah maka apa natual lawaeta makaliman natuan tasalamaka na iya kuburu natuan tasalamaka sa Yusuf Rodrigo wa apa kipat rasangang uru-uru naribanteng makaruana nariselong makatanlu narikupang maka apa narilaki yung goa wa abaduhu naribokoan na iyamian na ampak nasay ka nakanatuan tasalama ka iyang kubasong iyang kumaeke-eke nakipakajay lalo pang moporot talan rini patabay nakalasilesila kajarian nanakutan ng risurat solan nakimangudrang ibarang kamay apa na nisingari ang atin na pangulunta sa Yusuf Taya Kalawatiya mangkasedre tao ni karanuan na ni kamasean rikarain na si kamaalangan na ni patnas sa moan ne kamariwaya na tuwan tasanggin na pamaliangan na mangiri Allah Ta'ala ninanro lalo o ikaw si kamaan suro bacayay an neriwaya na tuwan tataw ni katutuiri Allah Ta'ala iman na siyagan risurona matapan lalo ki barangan tay kamanani singari yang kiatin taiman tanunggap patodong baraka landri kalabiran na tuwan tasalama kasi Yusuf Kaya lalo kipat niya kiriatin tatampatapa kiri bicaran nariwayat na tuwan tasalama kanikana yasueh Yusuputta jahalawati yakat dasallahu sirruhu tau salama karili noriyahira na iya ribo kuangan na iya minne ampat na say urukaniakan na amum bari mangkasara ripat rasa ngariko mara sirewasan na karaay ngarigo atumi na ngarilaki yung tumangase ngarigo sirewasangi idato dripanggentungan siyagang ilo modriantang na iya urukaniakan na niya sedre awatu dampang ko marak na mempori balak ko kun naritang ngabangiya na niya singarat na chini tritang na ko kun na namange mo na chini kibatu imange niya mo tautua amin tenri dalekan na singari nakalimbang nga amo dampang ko maraan chini ki anjo tautuaya Sallo ipadram minachini anjo singarakana anjo tautuaya at nasa tomirupan na ni chini ridampangko mara nakana mo tautuaya o dampangko mara kamasian lalo aero kaamantan rikau poroniya kunu agaang anjama-jama rikoko nakana mo dampangko mara o tautua aku tak nangat rikate Tubatu kere ki mai padrasangan ta apa todul landrin nanu batu mai anding ngirim puang kunakana mo tau tuaya manna inak kita kuas sentong ikabatuang kukaniya mamo kunia mamo andrin nirikau
Apa jina nakana mo dampang ko mara amantam magipalengan rin ni kaero ka mangeriballa. Nakijaga iriolo lamun nga namantam mo tautuaya anjaga ikokoa. Asulu midampang ko mara riballa nanaribo ko ang ananiya mo sedre allo na nakana dampang ko mara ritautuaya. Banaong kitri moncolo yan at mi panakana mo tautuaya bayi mi naman lampa mo na batuy na mangimiribala nagalaram moncolo Sanlo mangemian at ni pale baki silolong amini pananairam minain riko mara pirangan loare batu rawana nakana mo tautuaya ridampang ko mara iyamin ko pawang ki erod dudu to nga na ungamantan ridaeng ko galaram moncoloy nakana mo dampang ko mara bayi mi punna erokit naong risampo si kalingku lebaki naong mita utoaya batuy naong nakana mo galaram moncolo eran nududua antulan ri ero nuamantan rinakke apa jinamantam mo rigalaram moncolo ampakatunay kalen nari pasuruan natuna pamantangiya mangalle tongi jene angalle tongi kayu ading katongi asetae napat tujuang iya ngasing poleri kampung aripat rasa nga napat tujuang ngasing namamuji ngasing mo tawa ang kana ang ngapay naniyat tau toa kama anjo naiyagan na mo si bulan ruang bulang apalaka na mirigalar nga angka na ero maapalaka narikate ammo tere nai ridaeng kudampang ko mara ammo tere minai riko mara batuy nai nakana mo dampang ko mara niya maki nakana mo iya tautuaya iyon iya maklebakam maanjo narapi kibangi nakana mo tautuaya niya erok kupa urikate nakana mo dampang ko maraapa erok nupau nakana mo tautuaya niya ilat kasimbangan na nyawa kuryana nadaeng kugalaram moncolo maka ero jikutain ritau kama inakke nakana mo dampang ko mara ante are kam manandromi kam manipasicini kam pisalalle bakina ummi dampang ko mara batuina unnakana mo galaram moncolo apa nu batu inunia na umay nakana mo dampang ko mara iamin ku batu ina umay rikau andi anjo tau to ale baka amantan rikau niyak kanan narinakke niya illat kasimbangan nari juluan ka ero jako anjo nakana mo galaram moncolo baji mi iya mi mantom mi tau kamaya kuminasai tau kam mase kamaya ala siapa mi jaina angonjot tukak kunatae nanapam miyai nawanawangku pasangalin na iya paan tutaw toaya Teya miyang kanay nagkajina pasaw bukong kukaman na pole bija pamanagkan taripat rasa nga napangalle ang asenje ne napangalle ang kayo niya todong pole gaw na kuchini maraeng kamay kuchini tutalante abangken na ribut taya pun na mayapa apa ji anne inagkeripa may kulan riero na Allah Ta'ala siya gambaraka na nabiya sallallahu alaihi wasallam napawang nga semmi bijan na pamanagkan na ranu nga semmi apa ji na ni paruru mo ni pabunting dampang ko maraang paruru itaw tuwaya
Naribokoan na tani sorokana migau nani kanaya buntim beru kakukana na aseng jitau ada nani kanaya buntim beru. Kammami anjo pasabakan nananan romo tu salama karilino siagandri akhirat ributta ayarigoa. Naribokoan nani sorokana isempau pauan nakara engarigo.